Khublei pi ki parlok bak para bangi be pasap ya kene ke jengkan jenga hakane ka channel ke jongi ke bangi kran na ko ko por pat menta ke jengkan jenga ka long kam karpang kade ke jengkwa jenga ban ai Khublei Paskha pasuk bakmen ye pi baro pat ke jengkar khu jong try Jesu balami pat na ke bayam adwa Khublei ba kan ya ke jerke Paskha jongi bangin strakhe kan sama raja kerkhui pi kipat nak bamse nak yang kisam jumpi. Tercua bangan ai susu iki sumbo ciperkat. Kane ke Paskha kadon kini ki jumut nengkong ya tip hi bagadai ka jeng mi pap Jesu nak jeng yap. Aba ar ki ong ru bagadai ka jeng job Jesu ya ka jeng yap pat ki wei ke jeng job ke bau job ya ka bangan sepatai. Tip Jesu la job ya ka jeng yap ula mi pat ke bayap. Pan redon ki wei pat ki jeng job ke bab Jesu ula job chua pun poi sakan ke jeng job ke jeng yap kai kata mo kapan kong ke jeng job Jesu ndalo tre kampai ba jeng job ju ya ksut ukrai kan mau ha ka gospel jong u Matius na bersau I wei ter Jesu ula job ya ke pen choi ksut bau de bau choi Jesu bau le ke bam de bam kala kapu yo mau ter ka bangi tip ngam dan kamal batai Jesu la job ksul pen choi ulai senai wat Jesu la job yu kamar ke chen job Jesu la job ye kenang chuan jo habab Jesu la stang ba trei pai ba bun kenang chuan jo ki bam sap nat ki kren ben yu ya bam bat ule bi kan mau to gospel jo Matius na kan dai ka lai oh ya bam ba kenang pop mata ba Jesu ula pengkuai ik pang pengkuai dah kau bawa jubel sebel Jesu li patai dah kan berki habaro kita Jesu la job iki baya bam berki ba kau tu bam berki nang pop bam syak itu kebriu bahkan ter ikjat ju pasai ikjat ju kalau gila ong briu yu ni bahkan tel ba pop ka kata ka bet ju tikin dia jeng Jesu habaro ke jeng ju kam tam harap sabakut saban cak setom sayam kala yakan percaya udah baong perkuai bapang hakase sabat mata pada kan ben bleh khot pial de boyar kat bable dapat ro kita kecekan percaya para beliau sujab diki bat kemla saya mata ke de ke job Jesu job ki kso dikre ko ma omne ke pen choi ke kso dik pray bapa wit ke em job beliau ikan ma ka po jong Jesu cipun pa ki pray pasong kso bapa dia ke em job beliau Jesu la job diki apa iki nak em beliau but lolong siap berjam ki beliau ki suke saim dak ki suke kray ke me tengem dan pa batal la da pule ki sa gospel jong Lukas Matius Yohanes Markus pisem ki haki sa gospel ki don sibon ki beliau ba song sut ke ba Jesu be ki but kala la kita ada ke job Jesu kai ada ke job Jesu job ki kambok tre ka kam du bo stang nadu bo stang bantre ki kimdai ki basuk kedai ki ba mat bun ki jing ki beri perca ki sudi kre ki ngai bat kam tam ki beri ki bam sap nad kam dai ki basuk u ban la ban pendem I kam bau den pendem ma ki ba perca ala ka tarup job ki job ban pendem ki kam ki bom le kam plai ki beri be eksoy koi pen khia ki beri ata yo ya lap ki Kyntien yo ble ki beri kita kembali masuk na bun ki baknyum bun bakam nang tahan le suria le lo job pada halor kan ikan rim bahang ikan mau gospel jong Yohanes nong ka ba khan ri lai pheu ong wat chep ti wat tieng ngala job ya partai ngala job ki bangalamun ngala job ya ki bangatum te ka jeng job Jesu ka de pendep ju ya ki kam ju pada gospel jong Yohanes nak kandai lai pheu ong habal pendek beki kam ta habakur kecua bunya ong kala dep ula pendek beki kamamut ula job bagi job bakrau tam ko bangala ong kade kajeng job chung ya kajeng yap kade jele sa ya kajeng yap no shun bakrau tam jongi ki brew no shun bakrau tam ya Jesu ko mal batan matan klampet kade ka jing yap kecua pen mi pat le de ula pen mi pat ya Lazarus
kan mau ha gospel jong Yohanes nong Khublei Khublei ibe tata do la popra tata Yesus pemipat yang Lazarus naik ke bayam ke bampa don brio pada pemipat ikan mau pemipat ki imbiang ya ka khon Jairus tekan dia ka jeng job Yesus bat susu ka jeng pemipat cu ya la de da la de pemipat ke bayam ya ke bampa don balak balik ko mo pemipat kan dia jeng job bakrau tanam kata ka Paskha kamut ru ka kadai ka jeng job Yesus ka po bangir ke ya ka jeng job Yesus ya kitu ki bentar prepare tam ka jeng job Yesus ya ka jeng ya pa changi ki breu ka pertai jongi ikali ka bege jegale kumno mangi ki breu ki job da ka bakte stop ki breu ki job na ma biara ki be ki breu ki job na se na mar ba ki salak kisian pada ki ai pisah penbam pisah ni ki pat ngam derkam berkan tan sepang kata ki breu hala sa kumta Yesus kum kita ke baro umdan ka penjob Yesus gaib so stress tom ju ka penjob Yesus kada jas nak tilang ju padu bleu kupa ong heru kalawan sen perteban le ya kemanjo kupa ngam bangale kada ka jong kupa ngam baru kupa ngalong ka we tika pomot pa Yesus yo dan kan ke jeng pakrab tam bajak ke jeng nyap ka de jeng don bleu kupa rangkat baru pa de kane ke bala pelong ya nama kata kai ubajak ya ka jeng yap bat ul mi pat ka bamot ban im chi junam hoi sa bang yang dipercaya hakadur beriu ko bungi lai kio sebna sa chi junam kaman dan jeng yap so do bleu chi junam na bam cukut sabam cukut tena ma kata hoi kita ki beriu pa atatian ko mo along mo atau kadai ma bo si siapa Yesus sayap ko bagi bakran menen pemipat jubab kan yang pulek citi pen kong jong Paulus sakin nang Korin ana bakhasan ibe terter Paulus Ukraine jadi siap Yesus citam sayap pa ulami pat lapau hakat angut ka apostol lapau Petrus lapau hakisan spangot Hebrew hadin bola mi pat ne kecinyap lapau ke Maria Magdalena parkum taterte kane kadega ka jing sisa bapin sisa ba Yesus da sisa ulami pat na kecinyap pakadu Paulus yala de pakadu lapau hangaru ngabolong kadu ni kadu ke apostol buat diu hangau pauru bat ngaong ipi baka cimi pat Yesus kabde ka ba Khublei tang ka Parish kam kada sisa ka jing be pat bersisa kalau sisa pat oru Paulus bekoi pada Yesus mi pat kam dan jemut ka jialap jeng da Yesus mi pat kam dan jemut ka jeng jeng tanama kata ka jimi pat Yesus kada jing im Yesus cicunam tungina bandul ya ka jing im jong pi jeng ngi ki badai kedong buat jeng hatung ingin lah ingin yuk kata ke pat ko ba mi pat Yesus latang ilong kedong buat jong Yesus krampep ingin yuk ka jimi pat na oi kane nak citi jong Paulus bekoi cha kedong Rom kenong ke benriwo yang ni lapan baptis hau Kris nama lapan baptis hau Kris iap lang batu latep lang yang batu pat ngin sami pat krampep kajmi par ka jong Yesus jong ni ka pa kamet jong ka nam khi na bayam ya salom sanang ni kan beriu ka ba Yesus dalam mi par bahkan ni ki beriu di kandung beriu saya ka jeng iman sem jong ni kata kadai ka jmi par jong ni pa kata kadai ka jong job jong ni Deu Paulus nama kata untuk yang ni kena buat nama yang ni lapan baptis nama yang ni la yap lang la teb lang ba pres kan semi par ka ik cerita jmi par ka jeng yo ka jeng im bane junam ya ka bagi ong ka jeng im bom cukut dalam kelak yang dipercayai bagi nanti ha bakut jam kajing im jani ngin yo kajing im bom jukut bandon rengkat baru belai si junam pada halo kan yang dengerin ikan mau na gospel jung Yohanes senang kat sao ibe terter sungwat kuslai ba dia hayung pa jangan don keceka dan beta jumpi ngalet apa krek ceka dan beta jumpi kacai kedar ba hangiru kadon kajing bepat kan yo kajing imbam cukut kani kadega thong kani kadega jingmut jong kajing rakhe Paskha jongi banda mangi ngalayap ni ru ngin sa me pat kaju katuk siti bangakran pi mentan
Stiu Paulus sakinong Korin na pakasan yung ang weter o Paulus ang Kristo so nang kong malayap o Kristo so nang kong bamipat te kinong buat so ke bange jo ke deban mipat te kiting ti sakinong Hebrew na kitab sakinong Hebrew kanang basaw iwedu khalai kakan angi pa ngiru ngir semipat te banyo kata ka mipat ngap system akan kom bakan jatuh kam tam ker kom bakan jam sim batay ka sim jangi kabalan ng jing bom tur u no thoy kan kitab hap system tu ong susur hap thupot yaw taw plus hot yangi pan im ka jing bam ha jung padai hang ta ngin sayo ka jing mipat Paulus ukran ka jing kren basat nan ha badai ba ka jing yo jangi ya ka jing mipat ka wigasi ka jing im bom juko de wigasi hakse ti chu siya kinong Kolose ano balay iwe terter ong Lamare ya pila tep lang badu Kris Lamare ya pila baptis lang badu Kris how Kris wad iki bahaneng pat pin sayo kay kata ka jing wat jangi ka jing te system jangi ka jawad labat bud jangi kumno banyo kata ka jing imbam jukun tinama kata ko parlok para bangay biye ka jara ke jangi ka Paskha kadai kanorin bamangiro ngin samipad ha kaway kasi banyo kata ka jmi para ka bigasi kumara omne te system wa dikilar ki bun kumara le jisu ni hap long ru ki briu ki bajab job de ka bagi yo ka jmi para ka bigasi te banyo ka u Paulus la ne nong to ajikinong Hebrew la nong bahasa wedu khala o te system tu bodu Kris im ka imbam ha la ta pa de ngi mang itmu ki kam ki jam bangile badan ka jing mai pat tengi im ka jing im baba ka jing le bha jing ni prathe ka de balong na makata ka jing kalat ban pen mi pat ni ha ka bai ka sing thani ka ni ka jing mai pat chwa banga pungkut ka badang tam artli nang ni na prathe ni ha pa pen mi pat la de ke kata ka jing le bha jing ni ka de jing mi pat ka pam bakan jaman sim ka jing job jangi ya ka jasneu ka jing job jing ka pop kadai ka jing pen mi pat jing badai halo kana norin ba Paulus bukuat hakse ti chu chi nang Rom nang ban riu ong yap ya kapop pendu ya kapop pendu iki ban bakhang la ding ban poi cha kata ka jmi pa kata pisayo ya ka jing imbam jukut pisayo ka jmi pa tena ma kata ngi mi pa chwa nang na protection pasa ka ji le bha chu ji yap ya kapop ka jing le ban job ikini babat yala meng sijisne tidak kibri ba mai pat bat ka mai jeme pat ba khadu ha bakut ka de ji yo balik bam kwai ni oh kan kom khasi jangi ji bam kwai ka bam ka jing le don rangkat ba bule lam don chu ka jing diao ka jing kuslai ka jing ni ta ka de ka thong ka de ka jing mun ba ka balang satla ka perthai bangir khep den muram yak Paskha ba mangir ung sayo jing im bam jukut tin yo ka jeme pat tin ba kata kabadang don kapor, kabadang don kalat, ngidang im, tungi pengkre, nak kabenta kata. Pura entah kata, nak kabang sistem, nak bahale mian, jika bang ide pendep, ki kam bakan jam mesin, ki kam bak jado, kam jadi par prabriu, ki kam jadi jik bamar wejungi, tangi la bah kumta, ma ong ipi ko men para indong sisa ki bajok. Ha ka, ha si im jungi, bat ngin yo kata ka Paskha ka pasuk. Ngapan kut dak jik ong jo pup John Paul baar ba de hukwet mata wong ide haleluya ruai wong ruai haleluya ide ki breu jong ka Paskha haleluya we are an Easter people haleluya kada ka cikemen kada ka cincop tena makta pekan ma de bangi de ki breu jong ka Paskha tena makta tungan im ka im ba pen i bangi long ki breu jong ka Paskha ki breu bepor ka bajop ki bele Kebab ya le rangkat bang boleh, wat yo boleh, don rangkat bang boleh, bulan jarab ini yang sayo sisa ka job kebab pura abnang ha ka wegasi. Tenu ak tanga aku boleh kit bok kerbeng ipi, aku boleh ka Paskha ka pasuk pamara jikar ko sisa ipi we pe we ha ka negisi Paskha ka yong Paskha pa chen terjing im ka bang ong artli Paskha hang ne sla partai Paskha ka we pan. Ngadu wa boleh kur ka do ipi ko parlo bi ye, pasngap ye ka negajing ajeng ai ka ni Khublei jang ka Paskha boleh kur ka do ipi nga ka pa ipi to ai lem nam ta jang aru tena ma ka tangi ko ka ko to ai ba ka ne ka jing Khublei Krisma Paskha jang ai ipi kan man ra jikar ko ipi simet ki yang kisam japi Khublei kur ka do ipi